Serchhip cable network clear to tet sibai ule Chanchinthar lawngai thla anga chhiar tu Lucille Chanhimi. Serchhip district board sap malak na in corporate social responsibility kaltlanga nei plastic SAWNGBAWLNA khol chu Serchhip lo thlengin UD&PA KUTA ngal ani. Mizorama ama saber turin plastic SAWNGBAWLNA hersom na khol thar plastic shredder chuan Serchhip aron thlengta a he plastic hersom na khol thar hi Serchhip DC Pu Kumar Abhishek IAS malak na in corporate social responsibility kaltlanga mu ani a Serchhip pa UD&PA department kuta hlan ni in Serchhip pa solid waste management center din tura SAWNGBAWL mek na hmuna buntum ani. Plastic shredder hi Mizoram mai po ni lau Northeast State po anei masaber zingami kan ni a tuna hian Dr. Albert Vanalian tuanga District Urban Development Officer Serchhip chuan Serchhip khwale a chhevela mi te chu plastic chhia pai mai lova lo khol to turin angen ti asoi. Serchhip pa COVID shidana second dose asing hi sang sari zaruk somli paruk pek anito a COVID vaccination team te chuan a thlona puitu nulamal somdongi chunga LAWMTHU ansoi. Nulamal SAWNGBAWLNA THLENGIN daughter of JLL Shwaitluang a Serchhip Marveng chuan Serchhip District Vaccination Main Center a thoktu te in dailo na shia in lole lo man be seimia lovin COVID vaccine pek na apui china hetianga khotlang tan mi in pele tlom ngai an nei chu CMO office Serchhip pa COVID vaccination team chu an lom hle a Nulamal SAWNGBAWLNA chunga hian thenlung takin LAWMTHU an soi ani. Nulamal SAWNGBAWLNA hi graduate nulani in health worker training azo to a Serchhip District COVID vaccine main center a hian thoktu te puin kar ni vel a thokto ani. Voin khan Serchhip main center a vaccine mi zali somriat pahnia pekle ni in voin thleng khan Serchhip District a COVID vaccine first dose singli sangkhat zali pasari pek to ni in second dose singhi sangsari zaruk somli paruk pek anito ani. Serchhip District ta naw pangte digna le chanvo hum haltura thoktur Child Welfare Committee le Juvenile Justice Board RUAT THAR ani. Naw pangte digna le chanvo hum hal ani theina tura thoktu Child Welfare Committee chu tunhai khan Mizoram District shanga RUAT THAR ani a Serchhip District ta chuan laldu ma khiang te pi ani veng chu chairman thar ni in member atan Silal Ramlian a New Serchhip Bazar veng Dr. Zarzo Sang a New Serchhip Bazar veng Lalklan VP ani veng le Samuel Saichwam lian ram thlun veng te ruat ani a hengmi te hi kumthum chunga ta na ruat ani. Hei baka hian kumtling lo poi khoi te chungchang ngai twa chin tu Juvenile Justice Board po ruat thar ni bokin Serchhip District ta chuan District Court Serchhip pa Judicial Magistrate First Class chu Principal Magistrate atan ruat ani a member atan mi panni lalun tluangi ren thlei Medical Quarters le RL Swan New Serchhip Bazar veng te ruat ni in anni po hi kumthum chunga ta na ruat ani bok. Serchhip District ta ASF awanga vok thena inzia omlam panzelin voin khan vok thi pahni an ombelle. Puanto angin Serchhip District ta African Swine Fever vokna na shileng chuan zia omlam apanzela HLAN Department sinchia danin voin khan Serchhip veng chungle konpui nor ta voklai hol thi pakhat ve omin konpui nor ta hian vok swat pakhat a ombok shileng awanga vok thena hian zia omlam apanzel ani. Shilena hmuna puan hi KHAWL veng somthum pahni omin henga te hian voin thleng khan ASF awangin vokthi sangthum zaruk somriat paruk omto in vokswat le ti hlum sanghi zakwa somkwa pali an oma hengmun somthum pahnia hian HLAN Department sinchia danin voksanga zariat somdam anla om ani. HLAN Department noya hian ASF le na hmuna puan ni lo vokthi omna khosom a omboka heng khosom atang hian voksom ruk pali an thito a vokdam lai sangkhat zaruk somni pakhat anla ombok. Nimin khan Mizoram puma COVID shikai mi sangkhat zathum somnga panga mu chwa ni in Serchhip District ta shikai sangkhat zakwa a in andam to bok. Nimin September ni somni pakhat khan Mizoram hun shanga COVID shikai tharmi sangkhat zathum somnga panga mu chwa ani a heng shikai te hi ZMC RT-PCR mi zathum somni pali chune ta changin mi somnga paruk red achangin mi zakwa somli panga le FIA fluorescent immunoassay changin mi somthum hu chwa te ani. Serchhip District ta COVID-19 shikai mu to chu mi sangkhat zakwa ni in antamta a sha theichina nimin khan Serchhip District ta hian COVID-19 shikai mi somthum pahni mu belle ani a Serchhip thenzo le chingchip khwa changa mu ani. Nimin khan Serchhip District ta shikai mi somnga paruk enkol ni in anzinga somthum pariat te hi in lama enkol ni in Nursing School CCC achangin pariat 4C KHUM achangin paruk le 4C UPC Koshan Hall Serchhip le DCHC achangin mi pahni ve te anni.
heti hian nimin tlaithleng khan Serchhip district ta COVID-19 shikai mu chhuat chu sangkhat zakwa panga ni in anzinga sangkhat zathum somnga pasari te chu enkol dam anni to a tuna hian shikai enkol lai zanga somli panga la omen shikai zinga mi pathum an boral to ani Chanchinthar buat sailai hian voina mu chhuat zat kan shimhan lo ani PVL zai thanza ma MLA chuan voin khan abial chung a fanna thu sein MLA fan ta changa mamo kan semte hi anei tu mi pui hne na kan pelet le mai ani ati Aizawl West 3 bial tu MLA PVL zai thanza ma chuan abial chunga veng pathum bungkon maubok le mission veng thlang branch wai me cheute hne na amamo ten an man tur oxygen concentrator ape a hemi ba ka hian abial chung veng shanga MLA fan manga na tho mek le 4C te atlo bok Voin Khan Mission Veng Thlang Branch Wai Me te hna oxygen concentrator hi hlanin nimin Khan Maubok le Bungkon Branch Wai Me te hna a hlan boka bial tu MLA PVL zai thanza ma chuan MLA fan ta changa mamo kan semchin te hi nei tu mi pui te hna kan pelet le mai ani ati Aizawl West 3 bial tu MLA chuan shipui lengkara MLA fan kan nei te athe angin semzai ani a Task Force KUTA hlante branch wai me hne na pek te ba ka veng shanga development work kalpui reng ani a vengin mamoron thlente kan dong song thei renga a theidan angin ma kan la ho zelang ati a oxygen concentrator hi vengtin mamo ani a sumle pailama mi har sa zok te tan phei chuan a hlu in dailona anasa chin hle a chuwangin a chuldan ang zelin kan ngai to zeldon ani ati bok Sarkarin shipui veina zual enkol na turata na mamo ngoi ICU tamzok siam angai tha hi apoi anti thu MPYCC chuan ansoi MPYCC chuan an thu chhuat siama Mizorama COVID-19 shileng mekin zual lam apan emoti mai turin nitin shikai thar sang chuang te mu chwa anita zela heti taka shikai thar antam ma India rama shivei mek le kai thar tamlama palina hial te kan ni lai hian shivei na tak enkol na lama sarkar achemwang hi apoi anti tak zeti ansoi voin September ni somni panhi thlengin shivei enkol mek mi sing khat sanga zathum somruk pathum an oma heti lai hian COVID-19 veina zual enkol na tur intensive care unit khumsom thum pali chau kan nei chu apoi tak zet ani antibok Ansoi zel danin ZMC a hian COVID-19 vei enkol na ward pariat omin khum zanhi somruk pariat a oma risk ward a khum panga a oma kulikon hospital a khum somnga a omboka COVID-19 vei na zwaltan COVID damdo in khum chan hi THLENGIN sa le vanara ang mai ani a hengte hian sarkar chaktok lo zia le health minister Dr. THLENGIN le medical operational team chairman Dr. ZR Thiam sang aten COVID-19 dawna konga an tho chhatlo na le henat na taka twar tu te enkol na tur siam konga an hlo chamzia alang ani anti MPYCC chuan COVID-19 shikai damlo na zwal enkol na tur ICU oxygen le ventilator omna siam hi thil theilo bur ani lo ti hitlang shiat ani a kan mamo ngoi ICU hi Aizawl district dang khopuya arang theiang bera bun ngal molmol hi kongchong leiver romichin le airport cute ber siam aya kan mamo masa ani anti a civil hospital Aizawl COVID-19 ICU khumsom siam ani le NICU khumpali siam thar ani hi thillomom ani na chungin alabe tham a sarkar hian private hospital le district hospital shanga te hian COVID ward siam turin mala se andu hle ani antibok Mizo Zirlai Pol le Mizoram Art Mover Owners Union te chuan joint meeting na yin Mizoram le Assam Ram Ria Developmental Road lai turin tho ho an rel Pol panhi te hian MZP pi sapuya income hona an neya MZP ten mi puite hna the angin ve bur lo khon khom sela chumi sumtling khom shang chuan Mizoram Art Movers Owners Union te chuan lo le hlok na mia lovin na an thok thung don ani MZP chuan Myanmar achanga kan una ral tlantit somdol na turin ve bur an khon mek boka Mizoram Bungbel Zuar Association MBZA chuan an bung rozor lai chanem tak an chung khom to a nitin second hand zuar tu mi chi shang ten an phalang tok an chung khom zelbok heng bung rotling khom te hi arang the ang berin pek chwa ngal ani ang namin pum khatna na luang chuak chin mi in phal zong te chunga MZP General Headquarters chuan thenlung takin LAWMTHU asoya abung rozong le sumle pai zonga raltlan mang ang tetana luang chuak du kan chuan Mizoram Zirlai Pol office hour chungin thelu theireng ani Ramvei mi tele ramle namta na ril ruseng mi in phalte zara nakina Chanchinthar tena an la soichin tur sul nu chin chia tlak nu chia ngei ani theinan theitop chua luang chuak zel turin MZP chuan zoram mi puite angin bok ani KHAWL District Borsap Hovin two-wheeler taxi service chungchang ngai to in an chukhom
nimin chunhu khan pusi silal chuang ki ma deputy commissioner KHAWL district kai shwayen DC office conference hall a KHAWL two-wheeler taxi service chungchang ngai to ani meeting kai shwai tu pusi silal chuang ki ma chuan khopui a chan angzelin mipui khosak phung adanglamin mamo po apunga KHAWL two-wheeler taxi om thei tur chu thellom om ani ti asoibok meeting a hian KHAWL mipuite mamona phushu thei tur le passenger phura ezong lir thei passenger service vehicle dang om sa ti din hmun ti chechuang lova two-wheeler taxi nei apoimo ti soiho ani a khopui chan chhozel dan le COVID-19 shilengin nun phungpa ngai ati boilu tuklo hun tur te thlir chungin KHAWL khopui mamo om tok ngai to ho ani a meeting a thurel te chu thunei tu sangjok hnena po ziaka thlen ni se ti ani bok nimina meeting a hian Mizoram Sarkar State Transport Authority in September ni khat sanghi somni pakhata changa manchan tura passenger service vehicle rate ati chwa chu KHAWL district ka po zomhal tura malak ni se ti in rel ani a akopi po KHAWL Joint Village Council Mizoram Consumer Union KHAWL District Headquarters le Zoram Drivers Union KHAWL chwai tu te hnena thon ni se Mizoram Consumer Union in saktakin ma lo la zui se ti ani bok meeting a hian pupi silal chunglura Superintendent of Police pulal rohlua Additional DC PR lanun kimi DTO champhai pu HLAN ram enga SDC tibaka KHAWL Joint VC MCU KHAWL District Headquarters le ZDU KHAWL IOT antel ani Ratlan Relief and Management Committee thingsai chuan Ratlan chanpui tu te chunga LAWMTHU an soi Ratlan Relief and Management Committee thingsai chuan Myanmar ramtual chung boruak chiri wanga Ratlan lo lu te tan theitop chwa in ma an la zela kan unau te hlau le thabara local te hi kutkwang ko a thlir antum lauti an soi ama ero chu heng Ratlan te tuam hloma eitur le an sena thil ngai twa ko nga hian an theitok atam lo hle ti an sha a Mizoram chung le pon mimal le pol ko shan le sarkar anga chanpuina lo tho tu te chunga thinlung takin LAWMTHU an soi ani mitam tak poisa thomno eitur bungbe le thil dang tho tu te hian Christian kanina le mizo kanina atakin anlan chwatir ani antibok thingsai khuchunga Ratlan lo lun masak ber ni an chinchia chu march ninga sanghin somni pakhat zir top ni kha ani a heta chang hian chinchia zelin vo in September ni somni panhi thlanga chinchia hi mi zariat somsari pasari ani to a ama ero chu khodanga chungte beltura inson le atir lama Myanmar lama le chau an oma chinchia za diak diak cha hi thingsaya an om to lawa thingsai ram chunga chambang omza chia tumin charpui an nei mek bok an chinchia thei china thomno le bungrua petu hi po somni panhi le mimal pariat ani a poisa petu te hi po shang shang somni pakhat le mimal somruk pariat ani Voin hian zol nuam veng pui branch YMA chuan Platinum Jubilee an loma he hun hi pulal rin dikaral te MLA chuan a man pui Voin September ni somni panhi sanghi somni pakhat hian pulal rin dikaral te MLA Hatchek constituency chuan zol nuam veng pui branch YMA Platinum Jubilee a man puya Jubilee lungphun a hong halbok Jubilee a man puina hian pulal rin dikaral te MLA chuan thu soin kanham ro hlu YMA hian ramle nam hum halna konga te Mizo nationalism von nun konga te le khotlang nun siam thatna konga te theitop chwa in ma la lo se kanham hi din hun kher taka kan din to karinga YMA in theitop achwa awanga tun din huna ding thei kan ni ati kumpuan chungchang soin YMA in zirna warkum apuang meka he kumpuan hi hlokpui po kantum ngei tur ani a zirna kanti hian academic line na zirna ringot hi kantin zone tur ani lawa zirna in atum chu mishing te pathianin asiam anga mihman tlak le midang te tana malsomna ni tura kongdik ko mule buat sai hi ani ati pulal rin dikaral te chuan Mizorama digna le rin omna in hun achangklem tial tial ni a asia thu soin politics kan khelna ate sarkar na le sumdona konga te le mi puinol puinun phung han en hian digna hian hun achangklem tial tial ni hian asiata mi diglerin om chu an chep tial tial emoti tur alonita kanril ruput mang chu zep theilawin alo lang thin ati zolnom veng pui branch YMA hi kumsang khazakwa somli paruk September ni somni panhi adin ani a tuna hian langkai group noya branch lian ber ni in members zasari chuang anom mek ani Jubilee lomna hian Jubilee cake zai ani ba ka darwak ani a zanlama Jubilee meidet ani bokang Jubilee lomna hi VLTF phalna le CAB chataka zom chunga nei ani Khatizong kha Chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e